Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane ishami ry'u Rwanda watangaje ko mu rwego rwo kugabanya ruswa ikunze gukorerwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, bagaragaza yuko ruswa ikunze kugaragara mu nzego z'ibanze, mu nzego z'ubuzima. Nk'urugero, nka gitifu w'akagari hari igihe nk'umuturage aza kumwaka serivisi akamusaba ko baryamana iyo ari umugabo, ndetse akamwumvisha uburyo ki azamukemurira ikibazo cye, akaba atanze ruswa ishingiye ku gitsina. Urugero, umugabo ashobora kuza kurega avuga yuko umugore wiwe yarayamuciye inyuma, umugabo yenda agatanga amafaranga, ikibazo cye bakagikurikirana cyane. Noneho mu nzego z'ubuzima, mu nzego z'ubuvuzi, bashobora gutanga ruswa bakoresheje kashi, cyangwa naho haba abagabo bagakoresha imyanya yabo y'ibanga, ugasanga ruswa zikunze kugaragara gutyo. Bityo rero umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya ruswa uvuga yuko abangaba nibafatwa bakunze kurya ruswa bazatabwa muri yombi, kandi hari ibihano bihari bibategereje. Bityo rero nk'abanyarwanda dutangire amakuru ku gihe kugira ngo duce ruswa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni mu gihe umuturage utuye mu karere ka Nyamagabe aherutse gutanga amakuru avuga yuko umuyobozi w'akagari, ndavuga mudugudu, ari kuryamana n'umugore w'abandi, dore yuko uyu mugore ari umugabo witwa Tiwojeni, yari amaranye imyaka 2 n'umugore wiwe, ariko uyu mugore akaba atarigize abyara. Ariko uyu mugore akaba yarifungishije, arishirishijemo agapira, umugabo akamuhatira ngo agende agakuremo. Bityo rero uyu mugore ajya kurega ku kagari k'umugabo wiwe amuhoza ku nkeke, kujya kumurega mu kagari bamwohereza ku mudugudu rero umukuru w'umudugudu ahita amusaba ko baryamana kugira ngo amukemurire ikibazo cye. Uyu mugore aza kuryamana n'uno muyobozi w'umudugudu. Umuturage mu gihe yaraje gutanga ikibazo, ahageze asanga ibingibi biri kuba. Mu kuhagera arabanza yitegereza, abona n'umugore usohotse. Arangije uyu mugore kuko yari amuzi ari umuturanyi we, aramubaza, amubwira ukuntu bigenze, birangira mudugudu akemuye ikibazo, ahita yandikira uyu mugore, gihita kijya ku kagari. Bityo rero uyu mugabo ahita atabwa muri yombi akurikiranwe icyaha cyo guhoza umugore we ku nkeke. Ariko iki kibazo cyakemutse ari uko umugore we yatanze ruswa ishingiye ku gitsina. Uyu muturage yaje gutanga amakuru ku kagari batesha agaciro. Rero uyu ahita abivamo, avuga ko atazongera gutangira amakuru ku gihe. Ubuyobozi cyangwa umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane bavuze yuko ibingibi bagiye kubyinjiramo, abantu bakora ibyaha nk'ibingibi cyangwa abantu bakunze kwaka ruswa, abaturage bagafatwa bagatabwa muri yombi. Bityo rero umuryango mpuzamahanga wasabye abaturage kujya batangira amakuru ku gihe kugira ngo bakumire ruswa ikunze kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ikigo gishinzwe imisoro hano mu gihugu cy'u Rwanda, Rwanda Revenue Authority, yongera kwibutsa abanyarwanda bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda ko iyo unyereje amafaranga ya leta, buriya hari ibintu byinshi uba uhagaritse, nk'imihanda, kubaka amashuri, ndetse nko gutanga gahunda ya gira inka amahoro, buriya ava mu mafaranga y'imisoro. Bityo rero Rwanda Revenue Authority ibwira abaturage bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda, nujya guhaha akafagitire ya IBM kugira ngo abacuruzi bajye batangira imisoro ku gihe. Iyo watse fagitire ya IBM uba uteje igihugu cyawe imbere, kandi ikindi ni waka fagitire ya IBM hari 5% uzagenda uhabwa. Bivuze ngo akafagitire ya IBM aho ugiye guhaha hose, nawe mucuruzi ibuka gutanga fagitire ya IBM dusore kugira ngo twubake u Rwanda twifuza. Bityo rero umuntu wese uzafatwa, Rwanda Revenue Authority yatangaje yuko umuntu wese uzafatwa ari kunyereza umutungo wa leta azahanwa. Niyo mpamvu usanga aba agenti ba Rwanda Revenue Authority baba bari mu mihanda bareba abadatanga IBM, abacuruza batatanze fagitire. Bityo rero ufashwe arahanwa, aho ahanwa cyane. Iyo ufashwe utatanze fagitire ya IBM, icyo usabwa uhita ukorera ibintu byose IBM utari watanze, ubundi bakahita baguhana bitewe nuko babona ibyo wacuruje na IBM ufite. Bivuze ngo umaze gucuruza ibintu by'ibihumbi 100 na IBM watanze, ubwo ngubwo barahita baguca ibihumbi 50 by'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo ucuruje ibintu bya miliyoni nk'icumi uhita ucibwa miliyoni 5. Bivuze ngo rero tanga fagitire kugira ngo twiyubakire u Rwanda twifuza. Iyi ni incamake y'amakuru, nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere ku muryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane ishami ry'u Rwanda. Ndetse
watangaje ko mu rwego rwo kugira ngo bahangane n'ikibazo cyo gutanga ruswa bagiye kubishyiramo imbaraga kandi bifashishije abaturage. Ni mu gihe urwego rw'igihugu rushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane rutangaza ko abenshi bakunze gukoresha imibiri yabo kugira ngo batange ruswa, aho bamwe batanga ubwambure bwabo, ndavuga imibonano mpuzabitsina, kugira ngo gukemure serivisi, bamwe bagatanga amafaranga. Bino rero umuryango mpuzamahanga ubikomozaho uvuga yuko bakwiye kurwanya ruswa n'akarengane.